lepote Srbije očima jednog Amerikanca. Kao i svi drugi, i John Capello hvali srpsku kuhinju, ali je vidi na specifičan način. Osoba koja mi je predavala srpski jezik pre dolaska u Srbiju je iz Beograda i pričala mi je koliko je nedostaje kajmak. Kada mi je rekla kako se pravi, odmah sam pomislio, wow, to i nije baš najzdravije za vaše srce, ali nema veze, probaću. Kad sam prvi put bio u prilici da probam kajmak, zaista je bio veoma ukusan. Potpukovnik Capello tvrdi da je do sada najbolji kajmak i rakiju probao u kući porodice Jeftović. A kako to biva u ovim krajevima, uz šumadijski čaj i neko meze pričaju se zaista neverovatne priče i sklapaju trajna prijateljstva. Porodica Jeftović ima interesantnu priču. Otac Jeftović spasao je jednog od američkih pilota. Taj Amerikanac, Charles Davis, i porodica Jeftović i danas su u kontaktu, a ja sam imao priliku da upoznam gospodina Davisa i intervjušem ga o njegovom iskustvu tokom boravka u Srbiji za vreme Drugog svjetskog rata. On je meni bio dadilja. Ja sam imao 3 mjeseca i ono što deca upamte, to je ono što roditelji prenesu, da su bili vrlo kulturni ljudi, da su, kad su u poljskim radovima roditelji, oni su, iako povređeni, silazili sa sprata da uzmu bebu, na primjer mene, brat i sestra su bili stariji, da pridrže, jer kažu beba ne sme da plače, to nije dobro. Inače, deda Slobodana Jeftovića bio je čuveni kostolomac tog kraja, pa je čak i pilotima nameštao polomljene kosti. Posle očeve smrti bavi se pečenjem rakije, pa su mu česti gosti osim diplomata i mnogi učesnici Dragačevskog sabora trubača. Sa voćnjakom od 1300 šljiva ostane nešto i za izvanrednu pitu od šljiva. Jeftovići se trude da svojim gostima služe isključivo domaću i svežu hranu. Pun pansion uz potpuni komfor u Leušićima staje 1800 dinara i mogu smestiti do 24 osobe. Gde god da sam odseo do sada, smeštaj je uvek bio prijatan. Mnogi ugostiteljski objekti jesu stari, ali su čisti i usluga je dobra. Srbi uživaju reputaciju dobrih domaćina i to ne bez razloga, jer zaista jesu. Bio sam lepo dočekan i ugošćen svuda gde sam bio u Srbiji i zaista mi je veliko zadovoljstvo što je tako.